Ahefo Charlie mosom for kobini mene mwa munipa password could be made could be made da yeda masese asani mo hia bi mu ewa ha na yedomo ena yinimse mosom doyen ena ewiase so ewo no obia na ochini fo asempa kodo David so what I say ensem bi wo no ma esi Ghana hanum ya yetimi ko fo bi fira bonte ma ne me kaje se ya na yeah ebesisi what I say America kranie ya brother Sammy nyamene hene yes or a gospel musician nyamene hene so unim na me person brother Sammy gospel musician Anturubu Anturubu kasha one anyumtuni ba ko ye frɛ no Ernest so on sa Ernest mehunu pa yeah sure mehunu pa Ernest Opoku na besan ka Opoku junior yes na me hu se wa hunu pa kwa me mehunu pa wanchi bi koso wo montem na ferry na say time asofu men kan say asofu ma mienu na eko asofu ma wo dey from asofu ma wo mu ye nyame nsi anamu asase so wo na me che ono Matias ye pa wo no mo ko program bi omo ase ebo gospel ya ahon se omo no kra mutimi twi akra emanya nkopon wati ase na wo mo se ekonde a ko mo ma wiasefo nyesa ade no ferry time na me no maintain ya mabiase so na say maintain ya mabiase but asem we no ye beduedue ma fifi mu akohu ba bia firi ba bia because in focus me say ba bia hu sie wo bia no na eja wo we see the o ka dia azira za o chire se bibiri we see chire we see be no ra ebuboba na we ya nketwa la so vo bi olu Opoku de e bi olu ete ebe den na ukwe hwe ma me nche wade bi in life edien na be ma nyame nipa mienu enya wenji Bible ya mumienu mu kura ina ase do yonko ese ho na umia bi ya obone a fa che ni emprenson ana meboa fa che ni bebre na ede na mumienu moko so on baby asem no on the waste enye na delay a interview brother Sammy watoto bomb bebre da Bobo junior ye hwese junior so ba ka ba baby ni ho ano ene so Opoku be yi ho ano o brother Sammy say Ernest Opoku yire afre no wafre no na o ka asem be asem no na o ka kire no ay asem kese pa sa chekuri se brother Sammy hwan ho yie na onu ni kunu Ernest Opoku nya na obeku no na o eni say girl no kura no hia o fili eyi chen brother Sammy Ernest o fili na waska no fili my question is my question is edie na be ma oba ni ni kunu akobo po se saa de we ni epese ekoya asomasi ho no ni asem no na oba ni da sori na wosan ko freni pana yesi ye be ni bibi no esa bona mane se unie da husu na minimi kunu afa adwen se ye be ye usi de asem we de oba na ye na ma abon se ibri ewiase ehu pa wiase ehu because utimi no wife pa fa adwene okukuam no utimi koka kire obi dia na hye ehu ana asem no so nya asem bia kekese asem bia se
normal konkonsa o si hwehwu ye na me kunya wa obekun so we kura men kan say threatening kura threatening word threatening word but me no my first question to the public edie ne betimi akoso wo Sammy Ernest Opoku yire ntem ebema Ernest Opoku yire etimi betray ni kunu like that. That's my first question to the public. Trust me. Oh, a big question. Again, never cost so. And me can say, Kobe. And no, me can say, so ba now I'm in a far drain. After which I could catch you media. I mean, who is it? Maybe dear me, who is your bad feeling? Brother, Esne Junior. Oh, feeling in terms of what? So, every oh, feel it, because now say, Onipa, say, I can say, Obi, Pewasema, once a penny, what a pass. Obi Pewasema, Obi Dokun, one country order. To be penal, or penal immunity, or penal immunity, and no friend, catch them. Intino, Opa, so would chimney a chef waging CB, say. Ernest Opoku yire. Epe brother Sammy and until obi train eno nanya sa until ne ukasa dia na chese me de margin kosi so say antokwana hyase na betimi afiri ho ana true betimi start afiri ho e betimi pa because a massive no mutimi tete mema mi unu ntem woni bibi asemwe me di kan frɛ wo bi ena menin di nkomo ena nipa ne pese o kire me se eye ni bere nam se ni bere se sen no se oh bra Ghana nyumtufo no gospel musician dodo na ya akwadwefo sesen was see gospel musicians for ni na ya akwadwefo na brother Sammy ayo obi a na ni bere adwuma say enyum tuo ni mu ana say enyum tuo ni mu no ma me nkyere wade wi enyum de wabo aba enyum tufo bebre bonyum na omoto ma producers gospel musicians for no obo oye album na se wo na ye Pa Thomas a no abeton ama na ni sike e wo mu no waje say 300 million na 400 million no waje wa kotenas so na say na as to say obe promoting nyum no bebre no aya na ye bibi say ogbo programs wa bonten no na onya the more ogbo programs wa bonten no na unya sika kakra sa show one apart from eti gospel musician for bo ade bi e fa ne shabo omo pe pa okosofu we are sorry dem bi abe 11 no akobo worship o no akowe ho be 12 30 oh no akobo worship akobo bi a praises and then be 3 hono we say brother so we gather kwan we say 3 no so we so ba be miracle service di nya so be gather kwan ma me gasem cho do mo ya na me ser kra ne say wo jeni mu wona wo be feel say wo into spirit wo tonyom pa no wo be hu ano aya na wo say de nyame wo konkon akasa ache no yi 10 Ghana yi 20 Ghana kade hia wo guso na angels were them on be ho adwuma wo kan na o kan na oh no dia akoma pa because nyom na kama akoma no wayi no moyi no guso to nyom no o se fa ba to animo anaze fa ba to basket mo ba na o mo to nyom ni na no wo kan nipa na wo kan 10 cities no wo mo so de wo mo nim nkonta ro gospel musician enkonta ti wo ko be kan ze ti wo ko blaze asore ro ko to nwuma obetimi akan nipa no mo diska nyina ba masa mo ye 2000 obe kan mo se nipa 2000 diska be gum owia no calculate o calculate a na owia program na le bia fa say 1000 ana o calculate nya e woni tirim to be na papa ni mi ko o si yo
na ibia papa so agya no kwan achia no na odua ni mu anu wabiem obiem anu wakan nse papa ni chi mu ana asi wasisi papa sika me twifiri edom yi mu ba 1000 ana ma me papa ja papa ja na ne bu afu any free or friend kwa o ma bi the gospel musicians for me o me lazy interview kro pese wo na aba no be paniche wa nsa no ba so ada say FM stations ade enti nipa no pese o kire me nipa no ka kire me say brother Sammy de wote wo wa sori wa abo wa sori ka twe no arosho na be bo adwuma oh yeah abo bo shabu ono nso ma na yesi wo mo akiri oh so so mo akiri oji ya na street ya na come de no because the other man be obaji yes we events DJ oh to me flow yeah na from now interview me next one way serious pals yes according to am no serious in terms gospel musicians ni be afa na ho time no more delete ano according to sources no sana me informant ne ka kire me and I'm so okay it could be but e bia na ente sa so so on dem jo na meme afre papa Kumasi pikiza oka se obetwa series bi yeah na no so be use celebrities be brave stars oh yeah na one funny thing is Ernest Opoku any brother Sammy e can cast obe use omo e wo inside e wo series now yeah it me friend no se see arefo pese afre papa Kumasi yeah finding out who say sa nipa 2 year omo can cast yeah be yiro almost na problem about omo ntami say ono obe solve problem no before the shooting and as obeja omo sa no set no oji una ye twa homra sisi a wate ye ba ye be frɛ papa Kumasi ayefo any atiefo ye ka kire mo se ye contract aba ye ba ye ne papa Kumasi e be twetwe nkomo na yenya kiza ewa ahoma iso papa Kumasi ya mama ha yeah na umpo mo ti say Nyankopɔ na dom bibia koso kama eno akra ne hu tia na nso de dai uhusa bra ma feel me hu wa chepa onu a etieboko na asem bi na kire ya adwen so kakra ne ye besen ka ye busa ho asem oh okay my ready pa the last time bi me no di nkomo na o ka se wo be shoot TV series bi na wafa celebrities bebre room na celebrities no metie bi din meti se brother Sammy ewom ana meti obi ti se Ernest Opoku su ka ho na ene yanti asempa ye da sori ye no entokwa bi twagu den bra na mene mahefo adi atwetwe nkomo na me kai se no sa akunyini mienu ye wo series bi no mo be ye na papa Kumasi so na e producer no eti yemfo ne ani wontwetwe nkomo ne emusa se ensem na ye koso no wate na se wate so ade na wo kafa ho na enkofo bi anu sesei no obeye den na watimi aka o mabo mama series ya ye betwa yi etimi ay successful you with that mean edika metia woni woti for me on panel for na yeah jo so you with that tell you all kind of enye easy you say edika social media world na say you if you want video wa enye true kra na social media na man fa cheche na je me mu de say eyewu bravo man fa cheche I feel na Facebook ya tiade three days from the campaign okay enti toko na mo ka de bia mo kono se ya mpa so mo kontoko a me mi sin ne de enfo mo ntoko a oh okay ma say you know kotoro my friend you ma menka o
Okay. Oh, okay. Hey, Papa, asama okay there what can but yeah so I no kwadi e na I am from so 24 and my young boy here but most people know more moment of one day na mo kuntokwa Ensio ambassador yanka me program a lecture mo ba ene papa we dey esrew because asem no hwehwe mayen so that say ye dey camera so be di akire da mo be shoot sini no ne ahu se ayie eda yie na se ne amanfo ne etwa go social media na nya sa na tie so that say because me gidi pass sini so ana be mo matimi abehia because keka sorry dem dia and we be to no nyu we a okọ ansa na we aba but movie there obetimi no mumie no agina one stand so omo ntwetwe nkomo what I say eti no me na fofo kra o movie ni mi no omo ya na fofo o movie ni mo okay eya pa eti the cameras be di akire ye the cameras be di akire ye da wase pa say o semre na o me atwetwe nkomo wa ma tiefo so akoma to mo yam ye da wase ya mate na dia na be ka che ye tiefo yi they make a check for the one which are 20 and beyond. Papa Kumasi go no loud. Yes. It's all about piano production. Yes. And then the baby go from the fire Uza. No, I don't know. You're releasing new one via the time yes, but they may out. Okay. By official release. Mate. Baby, oh. Ade mama capella. No mama. Ubeti mama ya capella kakra. Oh, don't fail me, baby. Don't fail me, baby. Oh, don't fail me, baby. My friend, no mommy. Come on, me na me over here. No na me feel here. Me na me feel here. Oh, that do. Yeah, Kumasi, who talent? Kumasi, who talent? Me doing me brutal, who talent? Me dey minister music talent in no e ba no video clip na me nim say odo dem dey o dey man be ba begum me ba be gina wachi na ma bo wachi dom why enya bo ware na ma ware a enkaja ba kuma se dey wase say o say me ni atwetwe nkomo na say echi mate my headphone etiefo mo tey kuma se say e na fa paibo ne he say series ne be ba so no mo be hia na ye ato ye so that say na ye hwe nya se bia ye pentokwa da bi ye mpai bo so mu na be hia no ma ye tie nya e bia konkonsa na ye da bi ye pomani so what I say bibi hia ani ye beka so that say eti hu nia ba bibiara wo bia no don't forget to subscribe to channel we so what I say 24/7 de be koso live bia de be brel jinam what I say ye be dia chire bibia ye frame me Kobe and I mean you password that's in there you be say